Dengan om ini si Baaden ada ban keren. Di Baaden nak sisa ada ban keren. Ya kan ni. Ila ong ba inbun ki kertong ki ban phong banian. Ibun ki kertong ki ban phong banian. Ha kan ni ke election MDC ke pemerintah. Bat nilai ilpa na po senang mulai ke sini. Armut suan. Ila lep ya ke uniform. Bat kila phong ya ke banian. Bat ka ba kamso thamla ka lomba. Mau don arjat ki ba phong banian. Bopong banian sudah apa? Tangbat kado untuk real independent. Real independent. Redon pak segiwe pakijat independent. Pada dibang ngek stem upai ba no mulai unum biit katung la pergi gitu gusta. Ngenom biit. Mo, kendon pakijat independent ki balik undu. Mangaba mo pila da pong uniform balik football, ni pong ke banian na po, ni pong ke jersey ni jero. Dedem deh. Redon pat imat ki balik football, ni pong ke jersey na po. Ipong kapanian najrong persanggan memburi ke jersey ke jampi andai pai ilot banapo pat ke jersey ke bakumno ipong. A few moments later. Hangay nga kuha manong balapon sa manor bagyong ba kanay ka semi-final hanay nga kuha manong kanay ka final nagkagat ka inay hawar pa pra hop anday mi kan kay ngit kan bay yak nong 5 minutes later. Dengan om ini si Baaden ada ban keren. Di Baaden nak sisa ada ban keren. Ya kan ni. Ila ong ba inbun ki kertong ki ban phong banian. Hey, y'all, come look at this. Kat Election Commission of India ro kanang itu you tahu candidate maroi candidate independent ka Commission of India kalabul padigi Election Commission of India kalabul padigi sambal nam tajong ki independent tewa ka recognize kilo kumno pin ang ba phong tak banian te hanga nga so kita tang kijing kan tho labla ki bam donong rim ki ba sulong tang kijing kan tho ki ba hanga ngam so don kam hiro ban pensai Masal inyo ofilu dalam hikumukan ini tidak persiapan dengan arja makulah. Mentang ya syama. Bakum ubalang try yang ini. Tong ini terang tingkat bantuan rakyat yang dicingkirkan nam tajuk pipa. Banten plus yang isi jong kapati yang pipi. Uparalok jong ki samsling kop siling ula yang biang menta. Uparalok jong ki long yin kebetulan hapriang jong ketiga. Uparalok jong ki batut ki mat punya. Ula yang biang menta hak mat jong hei banle iki kami slei naman hanga makwa pagkan da masyai. Tangkom MDC kelab biang yang pangangkit yang kor kabaki. Tangkom MDC mdon kam siyam, mdon kam deputy siyam, mdon kam niyam. Tangkom MDC kelab biang yang pangangkit naman MDC jong pay kadono jong ketika bakraw kaduk takta. A few moments later. Flashback. Kabahe kaduk takta. Kelab biang yang bangan kit ngan bae pay tangkom MDC. Kapo sa mali kabahe. Kapo sa MDC kabakamret. Hanay nang bat ya kapo sa kabahe. Ulang bakim kamsi matuk takta. Ubabat ya kabadit kum MC ulang kamansim kabayar kaduk takta. Day na magata ngin hapan nang gibastad pan pensyong nang hangay. Parlo pay.
ni hapanong giba syampang nama kanai kamdai kakam kabangin penbor ni no hanai kadai kating start jong pay ban pensyong nanem alo kinong ini giba bahas na nakuha pa no hanai por ngamong giba snow hanai jit